neza ntacyo nshinja Imana. Rero mara muri kamera ari abatureye. Wari muri kamera nayo ndi kubona. Hariya irahari ahagana ngiriye. Hariya. Wanyemera ngakubaza tubazo tumwe na tumwe. Umbaza ibibazo ntumbaze tumwe na tumwe. Ibibazo. Umbaza ibibazo. Twagiye. Tuzamuka. Inyamaswa itera malaria ibayita mu iki? Bayita umubu. Umubu w'ingore. Umubu w'ingore. Umubu w'ingore. Aba n'umubu w'ingabo. N'umubu w'ingabo bama ariko ngo nagutera malaria. None se ujya wumva indirimbo zose ndaze. None se hagati y'indirimbo za Melody uramuzi? Bruce Melody. Oya hari Melody. Nagira ngo baze hagati y'indirimbo za Melody na Bruce Melody kundi zihe. Indirimbo zose ziranshimisha. Zose ziragushimisha. Zose ziranshimisha kubera ko nta nimwe naririmba nzumvisha amatwi. Ubwo se ukunda izihe? Ari za Melody ni za Bruce Melody? Ari indirimbo za Melody ni za Bruce Melody. Nkunda igishakamba. Igishakamba. Ikindi twagiye dukomeze. Twakomeje. None ndagira ngo ubaze. Baza ndagusubiza. USA bisobanura iki mu magambo ara? USA ndi kumva ari deseri. USA numva ari deseri. Umva? Ari deseri. Ashize none. USA nabwo nakumva ari deseri. None nizereka mubaze. Mbaza uriteguye? Nditeguye cyane. Uri ready? Ndi ready. Ari coronavirus na covid-19 niye ndwara wumva yica cyane? Ari covid-19 ari na coronavirus. Niye ndwara wumva yica cyane? Indwara yica cyane coronavirus ni ivamo 19. Iva mu 19. Ni iva mu 19 kuko byavuye kuri 19. Biba coronavirus. Perezida w'u Rwanda bamuzi? Paul Kagame. Hanyuma perezida wa Afrika yitwa nde? Perezida wa Afrika ngenze mu Rwanda.
Perezida wa Afurika ntabwo muzi. njye nzi mu Rwanda. Ese u Rwanda ruhereye kuwe mugabane? Ku mugabane wa Afurika. Hanyuma Afurika iri kuwe mugabane? Ni umugabane wa Afurika. Ni umugabane nyine. Ni umugabane wa Afurika. Umugabane wa Afurika? Ni umugabane wa Afurika. Okay, none ngiye kubwira amagambo abiri ntandukanyiriza. Nta kibazo. Sibyo? Ntaki. Tandukanya TV na televiziyo bitandukanye. Hey, y'all, come look at this. TV niyo televiziyo. TV? Niyo televiziyo. Hanyuma TV niyo televiziyo? TV niyo televiziyo. Gute se? Kube urambaza ngo ntandukanyiriza. TV na televiziyo. TV ni televiziyo. Ni televiziyo. Ikindi kibazo. Ubu turi hano harya bayita ngo iki? Aha bahita hitwa urambaza akagari. Nyine iyi quartier turimo yitwa. Ubu hano turi mu mudugudu wa Kurugenge, umurenge wa Ntarama, akarere ka Bugesera, umudugudu wo ni Kurugenge. None umuntu ari hano Kurugenge ashaka kujya kuri Google yaca he? Kuri Google bashobora kujya kuri YouTube, urumva, akajya kuri WhatsApp, urumva, yego, ibya WhatsApp twigihorera wa mwana wa ntabwo wowe aho sinkoranya imbuga nkoranyambaga byose bihurira amajegwa. Abantu leta ntabwo bibazi gukiye tubifunga mushenze. Majegwa. Majegwa. Umeze mute? Sawa. Umeze sawa? Reba muhara nta kibazo wakureba. Wanyemera ngakubaza utubazo byibura nka 2 cyangwa 3. Bazo nka 2 cyangwa 3. Akambe. Twagiye. Ese igare urarize? Igare. Igare urarize? Arize. None ari igare n'umuntu n'iki gitwara ikindi? Ari igare n'umuntu. Bishoboka ko igare niryo ritwara umuntu. Igare niryo ritwara umuntu. Kandi n'umuntu akaritwara. Ubwo ushatse kuba iki? Umuntu atwara igare cyangwa igare ritwara umuntu? Igare uraritwara. Igare uraritwara. Kandi naryo ntago wagenda utarigize. Ubwo niki gitwara ikindi nyine? Byose birahuza. Byose birahuza. Umuntu n'igare byose. Akandi kabazo ka kabiri. Riborize. Rwanda Investment Bill. Ya Riborize. Ribu mu magambo arambuye bisobanura iki? Rwanda Investment Hey, y'all, come look at this. Investigation Bill. Wagakoze cyane. Uri ready? I'm ready. USA iherereye kuwe mugabane? USA America. USA ni kiye gihugu? Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. None najya nkubaze. Ari Trump na Donald. Ninde wabanje kuyobora Amerika? Bose ni bamwe. Donald Trump ni izina rya perezida. Donald Trump ni namazina yose. Donald Trump niwe wayoboye Amerika nyine. Wayoboye Amerika. Urakoze cyane. Ayoboye. Atatana. Makuru yawe neza. Wanyemera kubaza utubazo tumwe na tumwe dutoya. Ntacyo bitwaye. Reba ara muri kamera nta kibazo. Ntacyo bitwaye. Ndashaka kukubaza igare urarize? Igare ndarize. None se buriya iyo umuntu ari ku igare ninde ubutwaye? Ari igare n'umuntu ninde ubutwaye iki? Ari umuntu n'igare? Ninde ubutwaye iki? Ari igare n'umuntu niki gitwara iki? Igare ritwara umuntu. Uvuga ngo umuntu ntago atwara igare? Reka. Igare ritwara umuntu. Buri uri ku igare niryo rari gutwaye cyane wowe buritwara? Weho ryo bari gutwaye nese waritwara wowe ugikoreye se karyo rikwikorera? Buri igare niryo batwaye umuntu. Niryo bari twaye umuntu. Wewe icyo ukora ni ukuriyobora. Icyo ukora ni ukuriyobora. Nta bundi ni wewe bari gutwaye. Hanyuma se akandi kabazo ka kabiri. Inyamaswa itera malaria yitwa ngo? Je n'umubu ni wonze utera malaria. Umubu ni inyamaswa? Ni inyamaswa ikoze cyane. Ni inyamaswa ikaze cyane irenzeho. Irenze? Okay, none reka nkubaza kandi kabazo kamwe gatoya. Rib urayizi? Rib ndayizi. Rib urayizi? Rib mu magambo arambuye bisobanura iki? Rib bivanye n'ukuntu ngiye ntizi. Rib mu magambo arambuye. Hey, y'all, come look at this. Asa nayita nk'ikira. Amagambo arambuye kubera ntigeze niga ntabwo napfa kwimenya yo kuri Rib. Rib n'ubu bantu nyene bafata bashinze bafata abantu b'abanyabyaha.
ni mu magambo arambuye nicyo bivuga. Njye nubaye nkavyo biteye ni nkako mbyumva njyewe ariko Ribu ntabwo nyizi kubera nigeze niga. Mbese ukunda umuziki nyarwanda reba mara muri kamera araba. Umuziki nyarwanda ndawukunda. Iyi ni Musinga TV show bari gukorera. Ukunda umuziki nyarwanda. Cyane. None hagati y'indirimbo za Melody n'iza Bruce Melody ukunda kumva izi. Njye nkunda za Melody. Iza Melody. Oya hagati y'indirimbo za Bruce Melody n'iza Melody. N'iza Melody. Nkunda Bruce Melody. Ukunda kumva za Bruce Melody. Gusa abantu batandukaniye. Abantu batandukaniye umwe aririmba Afrobeat ni Melody iririmba Bruce Melody hanyuma Melody aririmba hip hop ari Trump na Donald ninde wabanje kuyobora Amerika. Hey y'all, come look at this. Trump na Donald ninde wabanje kuyobora Amerika. Ni Trump. Ndagira ngo utandukanyirize TV na televiziyo. Bitandukaniye. TV na televiziyo. Bitandukaniye. Ku mashusho TV numva ko TV na televiziyo numva ko kimwe cyabari radio. Televiziyo nayo nkabona ari televiziyo nyene ibi ureba TV ni radio. Televiziyo nyene ni televiziyo nyene uba ureba ibintu live. Ureba ibintu live. Okay. Ese ugiye soma Bibiliya? Bibiliya? Ntabwo nigeze nyisoma. None se ni irihe tandukaniro hagati ya Bible na Bibiliya? Ya Bible na Bibiliya. Ya Bibiliya ntabwo nigeze mbisoma. Ijambo Bible na Bibiliya bitandukaniye. Ese ko nigeze niga. Bibiliya ntuzi cyari cyose? Bibiliya nanjye nyibona bayifite ariko ndayubaha. Hanyuma Bible ntayo ndabona. Gusa ndayubaha Bibiliya. Na Bible ibaye imeze nka Bibiliya nayo nayubaha uko byose nimba biri mu byera byo nta kibazo. Nimba biri mu byera. None se Imana wumva ari ingore cyane n'ingabo? Imana iri mu ngero zose. Ntawamenye icyari icyo gusa icyo nzi cyo. Nuko Imana ibihari. Ariko ubwo se ifite igitsina gabo ni igitsina gabo. Ntago nese ko ntarayi gusa ko nyibona mu bikorwa inkorera. Warayibonye? Ngiye kuyibona mu bikorwa inkorera irabinkorera ndayibona. Ariko ntayo ndabona ku maso nkuko ngo nyibone ngo mvuge ngo ibaze ngira ni ingore cyangwa uringabo. Baye mfite ubushobozi bwo kuyibaza nayibaza. Akabazo kanyuma. Ubu ngubu turi saa 5 ziburi minota 10. Ubwo turi sangahe? Saa 5 ziburi minota 10. Yego turi sangahe? Ubwo turi saa 4:50. Amakuru yawe meza. Tugusanze hano uranyemera ngo baze tubazo dutumwe na tumwe se. Rwose pe nakwemerera. So noneho naribonye uri kwigare hari. Reba harambikana. Barakuruze hari. Naribonye uri kwigare. Ese buriya ari igare n'umuntu iki gitwara iki? Apo umuntu ne utwara igare. Ni utwara igare. Wawe umunsi ntabwo uri gutwara. Mba numva ahubwo ari ngeri itwaye. Nyine ubwo ari igare n'umuntu iki gitwara iki? Igare ritwara umuntu. Hanyuma umuntu agatwara igare. Uko numva ari kimwe se. Ubwo nyine byose nyine bihuriye amajaki. Yose byahuriye amajaki. Ibintu byariye nyine ngo sereka nkumbaza kandi kabazo. Ntuza inyamaswa itera malaria yitwa ngo. Yo bayita kaseri n'umubu. Kaseri y'umubu. Ni umubu. Umubu se ni inyamaswa. Hari n'igihe waribwa ni umva buri kintu cyo kikuriye buriya cyagutera malaria. Okay. Niba jya nkubaza kandi kabazo kamwe gato. Sibyo? Urakansubiza. Akagusubiza. Ese hagati y'indirimbo za Melody iza Bruce Melody kundi zana. Ni Bruce Melody. Hanyuma Bruce Melody na Melody se batandukanye. Ko umuhanzi nyine izina atari kimwe. Melody aririmba izihe? Melody aririmba izihe? Aririmba iyihe njyana? Iyo bayita soprano. Hanyuma Bruce Melody. Usamvuga mu cyane. Twabishyira yenda nko muri base. Okay. None se perezida w'u Rwanda uramuzi? Perezida wa Afrika uramuzi nawe?
ntawe nzi ntawe mbeshya ariko uzi ko abaho hanyuma se u Rwanda ruri mu kihe gihugu buriya kari muri Afurika mu gihugu cya Afurika hanyuma kuwe mugabane ngo umugabane nk'u Rwanda ruri kuwe mugabane ku mugabane wa none nawe ni Afurika nayo ni Afurika akandi kabazo kanyu tandukanya TV na televiziyo tandukanya TV na televiziyo nuko yerekana amashusho TV nayo ikaba ari ikurura amashusho TV ni ukuvuga TV ikurura amashusho hanyuma televiziyo ikayereka murakoze cyane hanyuma se uri hano hajya bahita mu cyaro bahita mu Karumu uri hano mu Karumu ushaka kujya kuri Google waca kuri Facebook cyangwa kuri WhatsApp ugahita ugera hehe kuri Google okay akagiye kuba kanyuma mu baperezida bayoboye Amerika ngiye kubwiramo babiri umbwira wabanje kuyobora ari Donald na Trump ndio yayoboye imbere ni Trump Trump niwe yayoboye imbere bose warabumvaga se usurabaza narabumvaga rwose ku maradiyo narabumvaga uzarahumba rwose hanyuma se Bible na Bibiliya bitandukaniye Bible na Bibiliya buriya nyine nuko yigisha cyane kandi nawe urabizi irigisha Bible rwose hose nakubeshya sinyizi Bible ntabwo yigisha ikibazo cya nyuma duhita tugenda Ribu urayizi Ribu ndayizi noneho Ribu mu magambo arambuye ni Ribu mu kinyarwanda se nyine mu magambo arambuye uvuze Ribu mu magambo arambuye bisobanura iki Ribu ni ukuvuga ngo ni Ribu nyine ufata abantu baba bakora ibintu gufata nk'abana ku ngufu cyangwa nyine nko kuba bangiza umutekano iyo Ribu ni kintu mu magambo arambuye Ribu mu magambo arambuye ni mu magambo arambuye ndagira ngo nkubaze ese inyamaswa itera malaria bayita ngo iki bayita umubu uwo mubu bayita ngo iki bawita anofere anofere ni umubu bayita anofere ndagira ngo rero tukubaza kandi kabazo ese tandukanya TV na televiziyo televiziyo ni igaragaza amakuru yafashwe TV niyo kurebaho amakuru ni igikoresho televiziyo